Мен Сейталиев Саламат Тұрғынович. Өзім Талас районының Арал айылынан боламын. Şu келечекке келіп оқамыз. YouTube'dan ұқтық. Анан келіп балдар айтып қалды, ұшындай екен деп. Анан кемпілім көз ақылдасып тұрылы берге келіп қалдық. Келіп тұрылы еш ойланбастан эле тұрдық. Құда қаласа мына бүгін тамды алып отырабыз соқылықтан. Алған уақытымыз 5 ай болды. 5 айдың ішінде 5 ай бір 10 күнде қойшы. Ошоның ішінде мына бүгін бүтті. Барлығын өзімізге шығарып алды тамды. Құда қаласа айтарым, мен сүйінішіме чек жоқ. Чек жоқ дегенім квартирада көп жүрдік, 10 жылдан ашық жүрдік. Баяғы квартирамда өзінше бір азабы бар екен. Келіп тұрып, анан кейін көйлері айтып атпайбы. Siz şenesizbi, şenbezizbi, narkotik. Biz kempirimi koyuz işeniyle geldik. Şerki kuposa 3 yolu geldik bir anam telefonla zanned edip durduk. Anam benim işenimdagi bir kısık jeri oldu da. Tuğanlarım aytat, oy kanti işenip atasın, üçüncü eli işendik. Tuğa kelip ulan jakşı bolot, ballar jakşı eken. Men oşol tamdı alып жатып, işençimim daha aytıp keteyim. Tamdı alып жатып öyle bir ay murun bir kafeni ijaraga alıp toygamda koydum. Men işençimim oşol. Toy beyakta tamdı alыбай koydu öyle. Anam bari tuğanlarım aytты, bulganda tamdı aytır öyle toygo Kandanın anısı. Alam men, Kuday vursalam. De oşalımdan bana bugün yetsinde. Afarmınen yazap tam bir yüzüzge çağırıp tegel tam satışının aksasının berişi varlar koluna karmatsıp. Emi ne diyeyim, usul tam kutlu olsun, anam diyeyim ben davur aytarım. Usul gelecek kooperatifinin cemaatine özgürce bu Adilet degen balam var eken bir yerde, Bayaman degen balam var eken, Gülzara bizim konsultat eken, Glavny buhalter yeriz eken, jalpı usul jerde işlegen ballar kooperatifinin cemaatine men çoğun razımın. Birinci Allah razı olsun. Ekinci men özüm razımın. Hazır çeksiz bunday özümde aptıp süleyel bacatam. Emi sözlü senin olup koy. Men İsayeva Gülcemile Kenesbekovna. Ben de Talas'tın kızı olam. Oşo suyunu oturabız bugün mına tamımızdan favorinesi bütüp kuanıp oturabız. Kutluklar gelip atat. Oşo Mart'ta turup ketkenmiz. Sentyabrın 16'sında suyuncu geldi bizge. Tam izlep, sokuluktan tam tağıp, buyursa mına köçüp kireyli dep turabız. Suyunçtun üstünde turabız. Uşul jerde iştegen baldarga, kızlarga barına razыбыз, razычылыk. Өркөнүңөр өссүн, daha келечегиңер кең болуп, daha кеңейип, жумушуңар алга жылы өрсүн. Көп жашагыла. Biz razыбыз. 2 yıl oldu açılganına. Mına 19 Oktabrda 2 yıl oldu eken ballarga. Uşunda 5'ten aşık kişiге tam alбай койгон бул өзү өтө чоң жумуш. Мамлекет кыла албаган жумуштарды кылып, булар кылып отурат. Булардын боолору бек болсун.
ушул балдар аман болсун, үчтөрү жарык болсун, үйлөрүнүн намына жан болсун. Ошол жерде отурган кыздарыма дагы, балдарыма дагы баардыгына ыраазычылык айтам дагы. Дагы бир айта турган сөзүм, бүгүн оформление элдер 3 саат, 4 саатта өттү десе, Кудай жаллап, меники 1,5 саатта бүттү го. Мен өзүм таң калып калдым. Жок, акылайым Кудай деп. Мынау азы көргөн, ажмаган балага да рахмат. Жакшы дейт экен, жакшы бала экен, айнан көгөрсүн, агарсын. Башка сөз жок. Мына эми жакында ошол балага, бияктагы балдарга айтып койгом мурда эле. Нур-Суфрада 24 октябрдан кечки саат 5-нде тойго, келин той, анан там тойду берип койгом. Ушул балдардын биягында Адилет балама, Баяманга, балама, Гүлзайра карындашыма, Гүлбайра, Элизаларды келгиле. Жерде бир орто тосулуп кеткиле. Келип туруп куттуктооңорду айтып койгула айланаңдар. Берде мактаныч эмес, мен реклама маклайын деген жерим жок. Болгондой айтып атам. Анткени бул мен 70-ке чыктым өзүм. Бул баш эмнени гана көрбөдү, эмнени гана койкуга кайкынын баардыгын көрбөдүкпү. Деги ушундай балдар бычакка сапкалык балдар көбөйө берсин айнана. Кыргызстандын оңолгону ушул. Аман болгула айланыңдар, көп жашагыла. Бактылуу болгула дагы жолу. Анан мени отыргандар өздөрү эле түшүнүп аткандыр. 100% жеңили, анан тиги эле келе бергиле. Бияк жол ачык баардыгы жүзү жары жашакай иштөөчүлөр экен. Жамаат аман болсун, эл аман болсун, журт аман болсун. Үчүнчү, Кыргызстанда өсүп кеңейе берет. Карапайым калкка жеңилдик берген силерге 1000 бете ыраазымын айнанайын. Ушул балдардын ушул келечек компаниясынын кооперативден дагы көтөрүлгүлө. Элдер көбөйсүн, журт көбөйсүн. Ушул балдар, ушул жерде иштеген балдар аман болсун, ыймандуу болуп, үчүнтүп эле Кыргызга кызмат кылып жүрө бергиле айланаңдар. Эркек ургаачы жиндеринен сактасын, түрлүү бала, афат, кырсыктарынан сактасын силерди. Амин, Аллаху акбар. Атасызда ден соолуктугуңуз, үйүңүз ак жолдо үйлөрдөн болсун.